Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ade mirege ayatage kuriyadani mirege suratul tafsir kulahuga mehmeni suratul baqarah ge de ayate ek ayata kiyai baqarah suratuge sateka haybana ayai adi sateka avwana ayai migatun Allah subhanahu wa ta'ala baqarah suratuge sateka haybana ayatuga wahi korawafani alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ema kurigirega ayatuga fashin aswani Allah subhanahu wa ta'ala e ayatuga bayan korawafwa gutuga kiritu qur'anuge bayan ayatan Allah subhanahu wa ta'ala wali nasxu korawaf yatu nasxu korawafa ekbatu nasxu kurumuge maaniya ki erega bayan me nasxuge maaniya ki ai baatilu wegen deon nuwata badalu kurevvevun mat emanata huwa mianani mi emani nasxu kurumuge maan am erega bayan me diegota e ayatu fashin datto ei baqara suratuge sateka hawana ayatu fashin ema manan sakh min ayati nawnun siha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir mi ayatu fashige mi annani Allah subhanahu bayan korwa fa mi wani mi Allah subhanahu wa ta'ala kandalu wa hukumen e hukumen mansukh kurawwa ehem hukumaka badal kurum kuldanaka ekadange libodigen wak hem ewahakadan Allah subhanahu bayan korwa fani asdu ewak bodange gennawani kon hadisa ka guligen to ere bayan me die konkamaka guligen toy गिबला बदल को लेवुनु हादसा कुड़ी ए गिबला बायमी अने गिबला बदल कुरे उनी थी हासा गोतेग्गा नेतो यहूदी ना सोराई वरब बड़ा मुस्लिमुन्ना फाड़ुकी नेतो माने की ए इफ़हर इद्दिमादा कश अने इफ़हर अन इद्दिमादा कश अन विगत एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी एकम बयान करवा फनी एकदांगे ए एकदांग इदोडी गन्ने विगतकम हुकुमता बदल कुरुमुगे एम्मिहा बारे adi dibodigen wa faraik ehma erege ayatu gavis bayame goswane Allah subhanahu wa ta'ala e aya nimwalan wahi korwa fani alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir hamkarun me hamkashon kadange ei emmeha ichchege maccham huriha kamegge maccha kuladumwante wodigen wa faraikan kadege fana edi mi mane ingwada nugannawa toy et suwale gotu माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए खौनुगावा तकतीगे मच्चव्वे सेम्मिहा बारें एतकति बदल कोरववा मिकंकं कोरवुमगे बार दिबोडिगेंवा फरायकमुगा वा इरुगा एकलांगे कुलदुम वंत ए शरई आयव्वेस बदल कोरव हम खौनी आयत खौनी हेकिता बदल कोरम कुलदानकं दिबोडिगेंवा फरातक कुलदुम वंत वे ओडिगेंवे एकलांगे बार दिबोडिगेंवे शरई आयत बदल कोरमुगे बारवेस एम एकमा विदिगे अनेक कायस अल्लाह सुब्हानहु में बयान करवनी अलम तअलम अन्ना अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर माने हमकशोर उडुतका बिमुगे वेरिकं अल्लाह मिल्कुगे वा कमा अल्लाह फियवाति यबानुन इब्बे सही तरियकु अदि नसरु देने मीहकु स्नेक्कं कदेग फान देने वडा नुगन्नो मुतोय हम कुरी गोतम सवाल में करवे हेमा फुर्तमा बैंक रो हमकशर उडुतका बिमुगे वेरिकं अल्लाह मिलुकुगेम वा कमा ए माने कि उडुतका बिमुगे मेहा कमे मिलकोडिगेम वा फराता मिलकोडिगे नुआने तो एकदा मी माने हुकुम त बदल कुरुमुगे बार दिबोडिगेम मानिक अल्लाह फियवा तिबामन इब्बे सही तेरे कद नसरु देने मी को स्नेक्कं कदेग फानो देने वडा नुगन्नो मुतो नोते मुखातब कुरे फरातका एकदांगे वनी बयान करवा मियां अल्लाह सुब्हानहु व तआला फटवा फनी अलम तअलम अन्ना अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द माने हमकशोर गुडुतका बिमुगे वेरिकं अल्लाह मिल्कु एगेम वाकं कलेगे फान देने वडा नुगन्नो मुतोय एम सवाले गोत कुरी लेगस बयान में दिया गोता सवाले गोतं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी बयान करवाफा एम उडुतका बिमुगे वेरिकं हमेकनि मा अल्लाह मिल्कु ओडिगे मुगे माने एम मितनुगा मीना हमजा मी हमजा है कि मी सवाल कुरमट्टका बेनु कुरा हमजा एन मस्कुरीगा बाय फार बयान गोस्वान मिगुता हेये लेतो मिगुता सवाल कुरमा गे बेनु करे एकी गोगोत एक गोदा की एई एगोता एब्बस कुरुम गोतो दत एब्बस कुरु अने बा फारंगे बेगोता बुनेवे एबा इंकार कुरुम गोतुमस
neto misalaka algon men dihe bogo salon beenu kora goten ei misalaka urutan heddevi Allah nun hejje mi subikota sual kurun weenama iko bato e inkar kurunto nuwata ebbas kurum gotu net ebbas ko mane egoto she kantata ingafwan hemai ane bafare basual kure eba inkar kurun gotu egota bunanuga e buna goitta fatwa anta misalaka algon men bai faharo darinna sura den misalaka tingola nya hija daashe tana net misalaka damvi nun hejje eto not damvi nun hejje ega mane ki daashe to e non ega mane ki ei inkar net egota buni nani misalaka mementanaka dam mi den hemja misal daashe tana ehm misal damvi nun hejje ehm vejje kam gonina me nani inkar gotu එහෙම ඒකට එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරිතු කුර්ආනක අරබින් වෙස්සේ බාද මිගොත එබ්බා ෆහරන් අබාද ඉන්කාර කුරුම් ගොතු අනෙබ්බා ෆහර තක්රීර් මානි එබ්බස් කුරුම් ගොතු එහෙම මිතනු ගාස්මනි කොංගොත ගතු ඉන්කාර ගොතු ගතු නොවත එබ්බස් කුරුම් ගොතුන්තෝ එබ්බස් කුරුම් ගොතු නැත්නම් ඒකට තීන් සූරේ නිමවාලම කදා මහි කරවාෆන් අදයිසල්ලාහු බියහ්කමිල් හාකිමීන් එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ හුකුම් කරවා ෆරායිත කුතරින් එම්මෙ මොලම් හුකුම් කරවා ෆරායි නුන් හිජ්ජේ නැත් ඒකට e asfe wani ei ebbas kurumattaka mane ki egotoshe kadaange yeme mola hukum karawa farat e murtaka bimunge verikan hamaken Allah milkodigen mumuge mane ki em kowato ega mane ki e mane ki ei emmeha takechchaka e mane ki uda bimugawa emmeha takechchegge milkore farati kom faratetto Allah subhanahu wa taala emmeha echchegge sifataka ehma suwala ki emmeha takechche sura korawwa sifa korawwa mi huniha kame korawwa fani konferate to ekamuge emmeha baraka emmeha milkweri kame dibodige mani konferate katto Allah subhanahu wa taala hem Allah subhanahu wa taala mi kaunuga komme echevs evani wahi gotaka sura korawwa wahi gotaka battan korawwa waki sifataken kalange wani lawwaf tadbir kurevu adi hem fadan tadbir kurevu bes kuba tadbir kurunge bane ki tadbir kurum mane ki kadan edwodi genne mi gotakam e detanugawa kankan rawa hingumuge furihama baro kadan gya mil kodi wani ema ane mani tadbir kurum mane ki kankan rawa hingu dato emi kainatu gawa emha kamer rawa hingawa farata ki ei Allah subhanahu wa taala ekadan nimmawa gotame dekolu hada eka mana kurevene miheku nohonnan evs miheku nohonnan ekanka mana kurevene ekama dekolu hadafi kam gawani nama e dekolu hedi miheka evs faida kurane to no kurane e gellumani samay miheka dan ehma baim mihun e bole duniya ka misala kam duniya hinga gotha me duga Allah subhanahu wa taala ya mi unik kantatta nisbe kurami ismi net unik kantatta nisbe kurami ismi එහෙම වෙච්ච කම ගවණේ නම් එමියුන් අමිල්ල දෙත්තෝ එකමුගේ හලාකේ හොදා ගන්න. නැත්නම් සාදක කීවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිමිමති මෙවැනි කම ලව්වාෆවනි. එවැනි කම ලව්වාෆවනි. මේ හාස ගොතෙග්ග එවස් දීන කබූල් නුකරා කම කදාංගයක වඩිගෙන් වාකම කබූල් නුකරා මිස්මියෝ ආම ගොතෙග්ග මිෆද වාහකද දක්කාවලෙන්. එහෙනම් එමියුන් ගොතන්ගේ බුනා බුනුමකුන් එකලාගේ හුකුමකන් එවස් කහල බදලේ නාන්නා. එවස් කහල බදලේ නාන්නා. as-samawat em kurigas bayam gos as-samawat mitanu gas wani ginako ege madugota ki as-samau emani emme odegge wa ko as-samau as-samawat ujjaga mane ki uduta got ginako den arai bago as-samau beenu kora gotu ki tafsir kurimes kosfan hena smitawe sama bayan ko as-samau beenu ko uleni macca em as-sama mane ki ei mati adi matiga rakka kuraifawa uda eta manek algonmenge matiga miwa uda hem algonmen nan astu mibuna udu fennane to matiga rakka kuraifawa udu algonmen kashe fenna algonmen fennane mati net ekam algonmen na ebenge Allah subhanahu wa taala kiritu qur'anu gaves adi man nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatakun ngegatu gaves hain udu waka net hain udu lavwa faake bade ko eh mane ki komme udegge demeduga faragu qur'ane tane waane det tane waane kan ebenge anika algonmen nan eba deha kodde rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun he rangalu mu'minegge furana hippevijje kamu gawani na me furanaage malaike bekal maccan arawada gannawa em arawada gannawa ayru furtama mi doruga tibbawa malaike bekalun e furana macceru mattaka ena maane ki e furtama uduge doru huluwalive e dorun anika macce gotak gos haibwana udu
ge macca e furanaage malaike bekanu wada gannawa kam ehme bedeha kodde eba waakan komme udegga e mane ba qur'ane bay algon menna ekan tasawwur nu kurwen nenge algon menna e hisaban algon menge visnuma algon menge ilma algon men hodun tan e hisabu nu foren adi al ardu aisfa mi mani huriha bimegge jinsu bayan koddin mugotu nema minika visnawala ba mita as samawat mi mani ginako enams ardu bayan korwa fani emme bimege gotuka nida manike bin gotuka bin takek gotuka enno em al ardu em aisfa mi mani huriha bimegge jinsu bayan koddin maniki huriha bimakan mi manik eggo bagotuka mati ham algon men kiritu qur'anu musad ma nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatun tasharruhin asutakun e gotuka ebave hay bimve sekadaage lawwaf enams mi hay bimaki koba to mi algon menna wanhana ifwa kamem koba to hay bimuga mi ane manek de bay be ban korwa ham sa hay planet ekam hay planet wuringina eh vejj kam goni nama mana ebadi manu he maneki algon menna foru ifwa kamen hem kiritu qur'anu ge huriha haqiqaten algon menna kashe denen nuganeven Allah subhanahu wa taala bay kankan ebave algon menna siru korabwa wanghana korabwa faqaibuge ilmuge terek em algon menna oti kiritu qur'an gasfa otima algon menna e haibimaki kobak e gunas ne gunas algon men imam ei algon men ob qabul kor algon menna adi nege kommeccha kiyadi nuwa ichen noeki ot algon men nohode kommeccha kiyadi nuwa ichen noeki ema kiritu qur'anu Allah subhanahu wa taala kam bayan korwa ema haibima hay mudu waka de havegen ebade ema e huriha tanegge wa takecche mil kodigem wani Allah subhanahu wa taala milkum ge astu mane ki kobatu algon men ke insan nawste to ecche milku wani menege misala kabuna meveri mihege milkiyatu ka wa takecche milku ge astu mane ki kobatu milku mane ki ei ecche beenun kurumuge ikhtiyar nota baru libifaw net baru libifaw wa umau kiyana men ei milku warume hema e beenun gotakan ecche nota mi misala ecchen ecche ka tasarruf kurumuge bare me kiyen mane ke ecche ecche macca bar foruma ekankamuge baruta libfawanya me kiyani milku warikame me kon enam salgonu me bisnalawwa Allah subhanahu wa taala se mihata giti milku wadigam wani aharmanes ecche milku wegam wani kobato mege tafataki mi fushwarato net ebade masala ingeto ewake bade fushwarato no tanarato kongota kunto algon menna milku wani kongota kunto Allah subhanahu wa taala milku wadigam wani kon tafatetto mi de milku maneki mi ge tafataki kobato wama lakum min dunillahi min waliyyin mane Allah fiyawati ebamun evve sehitariyaku noye net ebahi ma Allah fiyawati ebamun heukan genes devuma hawaluwegema farate noye wala nasir ebahi nubakamun tibamun durukoddi nasru weriwan farate ves nuwanit min waliyin wala nasir mi baratuga min detto mitanuga miwa min minnun deha koddeni aamukon ekan oiggoi mani aamukon mani kiyai hama evve sehitariya ko adi nasuru eriyaku nuwani ehmi ma maane ki emmiha ehitari kamaka emmiha nasre mi libeni konfarata konto Allah subhanahu wa taala ge hadalatu ehmi ja mitanugo se ebo fede suwade algon mennan insanu eka koneka kiba ehitari ka nulibeto eka koneka kiba nasru ni eka koneka kiba adi nasru adi nulibeto libe ehmi ja kobato miga ni mane fushwarato no tanarato ebad inshallah waqis bayan migoto miyayto nibe faada ta kabada rebe furtan faada eki aamukon emmiha ecche milku gemwani may Allah kaman em aamukon emmiha takech kitamme bodes kitamme kudas demsak kitamme kuda ecche kam ga vinamas emekalan wahi korwa fani alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard mika mehmima mikama detto mane ke meha chimilko bain ayatoga bai takiti ke miluwerika ane milkuwerikan insana devwafawa kaman asfawa evvest aruze ne taruzen taaruz nuwa kan ebad kobato tafataki ehni insana devwafa milkuwerikam ki aamuko devwafa milkuwerikame no hem aamukon
insanaayaka numaane ke viska milku rikam nudifai nuwan enas Allah subhanahu wa taala ei emmeha ecche aamukom emmeha ecche milku odigenwa farata insana devwa fa milku rikam ki ei waguti ehmi tafataki Allah subhanahu wa taala milku wanta me ekalaange milku rikama aharmenge na tafataki mi aharmenge milku rikam ki ei waguti unikan ekolevigenwa waki minwarege milku rikam ehma wagutab balalaar sab tafatuwe ege furihama kama unikam balalaar was tafatuwe bave hama egota minwar balalaar seba tafatuwe මේකට වගුති මිල්ක වරිකමුගේ මානය කියයි ඒනා ඒච්ච වික්කාලුම නුවත මියක දිනමු නුවත ඒනා මරුම් ෆද කමෙක්ගේ සෝබුන් ඒනාගේ මිල්කියාතු ඒච්ච බේරු හිසාබ නේ මානය කි ඉන්සාන ලිබිෆෝනි වගුති මිල්ක වරිකම නේ වගුති මිල්ක වරිකමෙන් එයි ඒනා මිසා මරුවි නුවත ඒච්ච මියක දිනින් ඒ හිසාබුන් ඒච්චෙන් ඒනාගේ මිල්ක වරිකමු ගෙල්ලිගෙන් දී බේරදී එහෙමයි වගුති වෙයි milkuwari kamga unikan hurumge maanaya kiyai ena beenun ha gotakan eche beenun kurumge milkuwari kamen nodiben hamane ki insana libigen wani was gotakan eche beenun kurumge milkuwari ena eche beenun kureveni shar'i gotun angawa fa minganuge tereg enama shar'i atruga angawa fa minganuge to huriyamen eche beenun korani no ahemi ma Allah subhanahu wa taala waki hikmata kattaka ebamun uquba nodevwa dukura wafani ehnamas ega maanennun ei ene huddai ene beenun ha gotakan ecche beenun sa fasavius beenun ha gotakan hedakur tat beenun ha kamaka beenun ha gotakan hedakurun ei ene libigen wa baren nun ei adi waki minwarege milukor komga maanaya kiyai ena milkuwani ena bar fora maane eka bar fora hisabuga wa khassa waki ecche ena tuga hureche milkuwani huriya echege milkuwari kamen ene kashe nudiben mi goggota baladar mulin tafatena mas Allah subhanahu wa taala ge milkuwari e daimi adiyam pada furiham wegemwa adi huriya echege milkuwari farai Allah subhanahu wa taala sir agunu misnalawa insana ge milkuwari kam baladar insana koche to milkuwani insana hashingurus milkunu kurave natakinitto den emejja ehen echege ene milkuwani misalaka algonumenge hashganuge bahinga algonumenge ara barum berum baawur kantatta misage sp jehum algonumenge ara bar algonumen kitewaran hutta sirkol baar jehen dat algonumen kaachi hajom wegen dani ihsas takkureveni kank miuriya kama ki algonumenge astu barum beru mehunna e mane ki insana ge hashiganu ege zaatuga milku nuwa kamuga wani nama emmeha baren emmeha tasarrufate nulibe kamuga wani nama kinetu den adi ehin echchege baro enen dibeni hagigatu edet insana ki miyane milku wari kama kiyai uni waguti adi hama fada minwarege maki minwaraka kandali pawa milku wari kama devana nukuta kiyai udutaka bimuge milku wari kam wani hamai kani allahak hem Allah num faratakan manik Allah subhanahu rabbuwantakam imamuge tere himene kamen ei vi kainatuga wa huriya echchege veri sahib wanta huriya echchege milkori farataki ei Allah subhanahu wa taala kamuga imamumaki en evves echchenge kalangeya ekigen farate baveri koffikamuga wani nama eto milkori kamuga kalange libodigen wa milkori kamuga en farate baveri koffikamuga wani nama ekorani shirk rabbuwantakamuge ekorani shirk net rabbuwantakamuga shirku ema rane rabbuwantakamuga shirku kureva kamen ei egota kormaki bayem misalaka bamato bayek misal gaburan alkon korami ismihum emion qabul kuragotuga kainatuga bayka kantataw bar ebami hunna libigem net ehvejju kamuga wani nama ei ege sawbun shirku ge teriya wannane kan ma Allah wahi korwa fani lahu mulku samawati wal ard mane udutaka bimuge verikam wani Allah timan nukuta ki ma Allah beenuwe wodigenna vi gotaka man nasu kurewuma ki kadange libodigenwa kamuge bara kamuge milkorikan kadange libodigenwa kan ehni udutaka bimuge emmeha ecche milkodigenwa ras kadange shar'i ayat nasu kurewumuge milkorikan libodigenwa
එතේ මනේ හුකුම් ත බදල් කරවුම්ගේ අනේ කාබිලුකම එකමුගේ මේ උරි මේ එකමුගේ එම්හා බාරකා එම්හා මිල්කුරිකම එකදාගේ ලිබොඩිගේ මාන් හතරොන් නුකුතාකි මා අල්ලාහ් දෙරගොතේ මින්වර කරවා ෆෙමිය කොකම සදාමෙක් කොද්දේනේ හැම එකකුස් නොහොන්නා එහෙම එකදාගේ වානේ වහී කරවන්නේ වමා ලකුම් මින් දුනිල්ලාහි මින් වලිජ්ජින් වලා නසීර් මානේ අල්ලාහ් ෆියවාති එබෑමන එව්වෙස් හීතරේ කොදි නස්රු දේනේ මිහකුස් නැතේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහක දෙරගොතේ මින්වර කරවා ෆිකමුගේ වණිනම මුලි එම්මෙන් එව්වෙගෙන් එකන් සදාමෙක් කරන උණු කමුගා වීනමස් එකමෙන් නුවාන් එහෙන් ඒගොත කමුගා වණිනම දුනියේක තිබ බෑවර මුස්සදින්නා බෑවර ආරා බාරුහුරි එතෙන් එත වෙරින්නකා හුරිහා එම්මෙන් එවණි හැම මරුවේ ගොස්ෆවණි ඒගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කරවා මින්වර කරවුන් හුට්ටුවේ කමුගා වණිනම හැම ගෑමුස් එෆද ෆරායත් හුට්ටුවාන් එකක් ಫಸ್ವನ್ ನುಕುತಾಕಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ನಸ್ರಂಗದಿ ಮಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆನ್ನೆವುಂಗೆ ಮುಹಿಮು ಎ ಮಾನೆ ಕೆ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಆಯತುಂ ಎ ಬೈಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮಕ ಎಮ್ಮೆಹಾ ನಸ್ರ ಲಿಬೆನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹದ್ರತುಕ ಎಹಂ ವೆಜ್ಜುಕಮ ಗವನಿ ನಮ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆನ್ ಮಿ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆನ್ ನಸ್ರಂಗದಿ ದನ್ನವಮಿ ಕೊಂಫರಾತಕತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಗವನಿ ದನ್ನವಮಿ ಕೊಂಫರಾತಕತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ දෙන් හුරි හුරිහා කම කීයි කොංචිතෝයි සබබ් දෙන් උන හුරිහා කම කීයි සබබ් මේ අගොන් විශ්නදි කොම්ම කම ඉලාහු එබ කොම තෆ්සීල් එබාද බයාම් වෙගි මිසාලක මියක බුනෆාන දෙත මිය මස්සල මෙනනි මා අල්ලාහ් වහී කරවා ෆේ හුවල්ලදි අයදක බිනස්රිහි වබිල් මුමිනීන් එම් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මුඛාතබ කරවා අල්ලාහ් වහී කරවා ෆනි හුවල්ලදි අයදක බිනස්රිහි වබිල් මුමිනීන් මානයි එකලාංගේ නස්රා මුමිනුම් මෙදුවරි කොරවෑගෙන් කලේපාන ගදකන් දෙවි රස් කදාංගි මොත නස්රු දෙවි රස් කදාංගි එමානේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු බයන් කරවා ෆනි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලාංගේ නස්රා අදි මුමිනුන්ගේ නස්රුගේ වාහ දත් මුමිනු හැම ගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කරවා ඉල්ලා තන්සුරුහු ෆකද් නසරහු අල්ලාහ් මානයි තියබෑමි එකලේ පාන නස්රු නුදිනස් හැම කෂෝරුන් අල්ලාහ් එකලේ පාන නස්රු දෙවි කලිෆාන නසුර දෙවි එමිමා මිතන් ඔගොනම විස්තමාලම්වා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මි ආයේ බාවලවා ෆමිවනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කා දු කරවා මදීනාන් හිජර කරවි හාදිසා බයන් කරවවා නත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මුෂ්රිකුන්ගේ නුබාකමුන්නා බෑනුගේ හීලෙත්තකුන් කලිෆාන මානි කලිෆාන සදාමෙක් කරවවා කලිෆාන මේ මදීනාය මේ වාසිදවානේ ගොන් එකලාගේ මෙදුවරෙ කරවෙවි කවෝ එයිමා අලගොනමෙන්ගේ මිරේගේ මේ ආයතුක මිහිමෙනනි එම්මිහා ඉහිතිරිකමක නස්රු මිවනි කොන්ෆරාත කොන්තෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු එනමස් මියායතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිවනි නස්රු දිනුම් මිවනි එහෙම් ෆරායිත්තක මිවනි ගොළුවාෆ එත මුමිනු තකුන්න වනි ගොළුවාෆ හේ මියායතුක මා අල්ලාහ් මිවනි එකලාගේ නුම් ෆරායිත්තක නස්රු නිස්බෙක් කරවාෆ ඒකම මිකමා නස් මානේ එහෙම වීම මිකමා නස්රු වනි අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් කමුගා වාවුමා फुशोर में वेहिज फुशोर में वे तो नूत हम यही तरीका में बता यही तरीका से बदी पे एम फरायत एमा मी के जवाब की माने की है फुशोर में नहीं ए एकलांगे नून फरायत का नसरु निस्बे कुरवा फवनी एवन में माने की कुरवा एवनी हमें कनी सबबेगे गोतुगा एम सबबेगे गोतुगा एबामी उंगे जातुगा नसरु दे बायगे गोतुगा नो मुस्तकिल को नसरु देवु मिलकोडिगे वणी ay Allah ehma Allah subhanahu wa taala evani sabema nasru dibumge sababege gotuga Allah subhanahu wa taala mu'minu takun levve kamuka hame gota misala kalumna misala bayya shifa istibwa farata ki Allah subhanahu wa taala denguri takichaki ai shifa dibumge sababu enama sababu gadifa komme far shifa dibeto no dibe ehma minya kodi kitem warakadi hi terikam for kodden ayas ehsa mot sababu ais adi hi terikam libene to no dibidan mot qura kam kamyabun wedan hame gota misala ka nobakam kun sadam kodden miha ko adi kam manik ka nasru den ayas ena nasru libene to adi ena adi hi terive kiye misa hi terive dine kiya no diben emai Allah subhanahu wa taala debwa taket det Allah hadratu anna kankan ei hi terikama me ehi terikama adi nasra me meha kamaki det shifaya me meha kamaki wa wagi veruma yakam
emima miuriha kamen aslu mutlaq mustaqil ko aslu nisbe vegen wa farata kiyai Allah subhanahu wa taala eno skuri ka sambayam ko san bain halet takuga me mistakum wahadakka awle bahruwa gotukum wa gota kiyai ekam bay fara nisbe kure ege sabab obves net ege sabab obves nisbe kure em egoten nisbe kure misalaka gasta faluwani binkamuga net gasta faluwani ei binkam ege eki vetoi e bin ei ege sababu kamuga man gas falumuga sababu kamuga waati no ta fen net sa gas falani fenunne ha ennama sagigatu gas faluwa farat ki Allah subhanahu wa taala fen ei sababege gotuga kadange wani labwaf egotu net emi magor misalaka base behan aw meken faruai no ta shifai net misal mene chigwe shifa labwaf net mene chigwe misal ka mene behe ka be shifa එන්නම සගීතු ශිෆා දෙවා ෆරාති කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන්නම සල්ගොර මෙන් බස් වාහදක්කාර වයි ෆාර සබබන් නිස්බක් කොයි නේ සබබන් එන්නම සගීගතුක ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආදරතු මණ්ඩ කංක ඒ මිකංක මල්ගොර මෙන්න දේහ කොද්දේ කම කී අල්ගොර මෙන් අබදුස් එහි තරිකම මදදන් එම්මේ ෆුර්තම් සෙදන්ජේ ෆරාත කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම් අල්ගොර මෙන් එහි තරිකම කම බේන වෙජ් කම ගෝනී නම අල්ගොර මෙන් එම්මේ ෆුර්තමස් දන්නෝ මිජේන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන් යාකික දුනිය වී ගොතුන් අල්ගොර මෙන් එහි දිබෙන් ඔයි ගොත්තෝ අල්ගොර මෙන් හිෆම් algon me nasre beenun kamuga wani nama nuwata jeifawa musibatakum filuman algon me ede kamuga wani nama algon me emme furtan stamun nama mi jeni Allah subhanahu wa taala den yaki kam filan onna sababu to algon me hif bayye vejj kamuga wani nama algon me shifa beenun kamuga wani nama algon me dannom wi Allah subhanahu wa taala den yaki ki shifa dibe sababu to algon me hifam atero Allah subhanahu wa taala ge hadratum ekan kan algon menna emme furiham gotu ka dibigin anna ehmi magod mena bawe misalaka bay dua taka bay zikur taka efada chalgon mena bayan ko de wafebe to zikur taka dua taka chalgon mena hisaba ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ki bames adikiri to qur'anu gawe chalgon mena bayan ve asfai bak emme fahunu kuta ki insana beenun jege mani ehi teriyaka nota nasru weriyakka em kiyata Allah subhanahu wa taala miyatu ehi terina nasru mai imani nasru weriya ge wahak bayan korwa nasru libum wahak bayan korwa fani kobato kamuge hikmataki ebai insana abadus beenun jeheni kon kamaka mi dekam gura kommes ek kamaka datto ei enai manfaag genestene ehi teriyaka em eggota kiyene manfaag genestene ehi teriyaka nuot enai kulimatiwa gellunta kun salamek koddi rakka teri koddene adi nasru weriyaka datto nasru weriyaka he mai Allahi mi dekanta kurewumge emmeha araka bare mil kodigemwa raskada misal alunu bama talgod men insanu ki kiban kam goni na bayme hono ehi terikam for kod devidani mane ki mane manfae misal manfa kurani wi kamen misal algod men na hoda devidani erum sene faharga dibigen novedani algod men nije fa musibate mi ya mi amsa efada kam ka dur koddi efada kam kun salame kurumuge bar engon hoeda enos Allah subhanahu wa taala e huri man mi dekantabes emme furihamaya libodigemwa raskada al din sate gamana ayatu Allah subhanahu wa korwa fani am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil mane adi kiyetta mige kuri Musa ge fana sual kurewunu fadan tiyabami rasulaya sual kurumat tiyabami edeni heye kafiru kaman iman kam badal kura mihun miha dannashe fa emiha ya magu gellijjakan kashawari em Allah subhanahu wa taala mi ayatuka bayan korwa fa mi wani rasul sallallahu alaihi wasallam muamalat kurumuga wahaka bayan korwa fani ekamu adabu weruma egotun Allah subhanahu wa taala mi ay fatta fani am turiduna an tasalu mane adi kiyetta tiyabami sual kuruman edeni heye mitanugawa am mane ki kobato aslu arayboga ambay fara ben ko nuwata manak dat aw manak aw mi amani nuwa mai mi banano pichuma ka nuwata dat amben ko nuwata ge manak e nuwata tuijja kon kame to annani eggote ki degotun ko komes eggoten anna egoten awun me mita manako fikam goni ne ge mane ki ai khuriyo kine mani batil wani migote rangalwani ehnen no det Allah subhanahu wa taala yama udutaka bimuge milku evanta farai he mitanu am astu aspa mi wani ki nuwatage manayaku
no mige maana asfawani balge maana that balge maana ga man me mita man amge maana asfawani ane eya ekiga that balge maana ya ekuga suwal kurmattaka beenu kura al hamza ya ekuga enes algon hamza fene to mitage ba no fene netto so anu fene en suwala ki algon men na ekam me anna iru maana annero be dehako degot net ebahi ehme astu mitanu ge astu murada kinot maana kiyai bal aturiduna maana adi kiyetta tiyabamun edeni hinj suwale got enamas araibahu ko indenne gota bayin haalittoga mikota mi anna gotun e bay fara bayin akurtan emihun ninan fennakash kiyaru ko adebesni wen enamas e jumla anna gotun e anna ka ibaran e kulifwa gotun ingene a ehenkan yannani mi maanage mitanuga tiyabamun nisbek koreveni yahudina kamuga em suwada ki mitanuga tiyabamun edeni hi maana ki tiyabamun nisbek bani kombay kat admi gotun an ilmen bayan korwa fe bayin ilmen bayan korwa got yahudina kamuga ei ma Allah wahi korwa fe suratu nisa ge sate ka fansas timman ayatuga yasaluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu arina Allah jahra maana fotuge ahulwerin ebahi yahudin ebamin ga macca kalege fan udum fote bawa lavwa devuma kalefan arihun edi dannawati fai hamakashurun evvuren bodu kamaka Musa ge fanu ga arihun ebamin edi dannawa fave fai ebamihun dennawiye timammenna faaluga Allah dakkawash hama mi ayatu mi kan ingajje bayan wegen Surah Al-Baqarah gavis dat ebamihun boni kamuga emima mi ayata algon mi ayata aburi wala gaikkan dat gaikkan men huri me ilmen bayan korwa fani mitanu gastu mi tibamgen nisbe bani ei kombakat ei yahudi nakam ei Allah subhanahu wa taala mitanu waswani bayan korwa fani bayamun ei kurigoni Musa ge fanu kibam wani evvuren adi bodu kamukavves edi fewa e maane ki ei Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibam ebami hum yedeni kon kamaka fote bawa labwa devuma ehma Allah subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam acha kirit qur'an bawa labwa fani fotegge gotuga ekko shennu foteg ege badaluga wakin tevi saharuga macha bahadeviki ya khilafa misalaka tawrat fada baikal fotta bawa labwa fani ekiga efahara ekiga efahara ebami medeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba ekama he maane ki ei kalege faanu ga rasul kan timammenna yagin kodde mattaka efahara fotek gennawash hem Allah subhanahu wa taala ege radduga mi bayan korowani ebami egoto suwal kuruma kankaman edi dennewuma mikankama kime evesa ajab kuroni kame nune miki ei ebami wani ege kuriga Musa ge faanu kibam wani edi evvuram ves bodukama kan ebami wani edifai he maane ebami unne ki gota kankan dennewumuga kankaman edumuga evves kahala maane ki ekkala adabu erikamen evves kahala mi ihtiramen ifadakamen hunna bay nune astueki ei ebami hum Musa ge faanu ge ari huga dannawa febave timamme maane timammenna faaluga Allah subhanahu wa taala dakkawa devash ema faaluga Allah subhanahu wa taala dakkawashe devuma misalaka egota dennewuma vure ma kudakamen ei fote bawala washe egota dennewumaki adi miyaye bawale uni mushrikun na behe gotun kamugaves bunai fave mane mushrikun na behe gotun kamugaves adi muslimun na kamugaves bunai fave mi uriya farataka behe gotun kamugavu sai sahak got eto mane yahudin navias adi mushrikun navias adi muslimun na kamugavina mais e gane maana ge ves kala taawbe nei de tafsir tafatin ehni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fonoi fawani huriha baegge gat yahudinna mushrikunna muslimunna huriya emen gata enkaw mi ayatu ge maane ki banu israilun ebami ge rasulaya suwal kuri fadan ti ebami ge rasulaya suwal kuram ti ebami hum beenum wani heji miswalu ge beenum ki nabiya sallallahu alaihi wasallam suwal kurun gina kura mi hunna inka man inkar kore em Allah subhanahu wa taala mani suwale ge gotuga anek ka bayan koro he mitanu ge suwalu ge maane ki ko bato ebbas kurun to nuwata inkar
එහෙම කුරීග ආයතක වෙජ්ජයාම දෙයි එබ්බස් කුරුමුතු එනොස් මිතනුග වෙජ්ජයාම එනිස්පෙක් කුරවේ ෆරාතකන් එමානි ඉන්කාර කුරේ මානි ගොත සුවාලු නුකුරාෂ එත සුවාල් නුකුරාෂ රසූලකුම් මිතනුග එකදාගේ මෙවණි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තියබෑම නිස්බෙක් කරවා එන් රසූලකුම් මිතා ලකුම් මේ දෙත කුම්මානය කියයි තියබෑමි මානේ තියබෑමි හුන්ගේ රසූලා එම් රසූලා නිස්බෙක් කරවා ෆනි කොම්බයකතෝ තියබෑමි හුන් එත මානේ කි අල්ගොනමෙන් මුරිහාම එන්නම එහෙන්ගින ආයත කල්ගොනම බලාලා රබදීහ කොද්දේ එකදාගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබවේ නිස්බෙක් කරවා माने अल्लाह के रसूला एक मितनु को बयान करवा फनी तिबामी होंगे रसूला कीवे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिगुत मि गेन्नवा फमी माने कुवा तो एक हिकमत की कीवे तो मितनु के मिसाल का रसूलुल्लाह नु मिसाल का नुगेन्नवा माने अल्लाह के रसूला नुगेन्नवा तिबामी को रसूला बयान करगे एत को बात तो एक हिकमत है मिगुत माय अल्लाह वही करवा फवे मिसाल कहीं आयत का बयान आरुगा वातिउ अल्लाह वातिउ रसूल फइन तवल्लैतुम फइन्नमा अला रसूलिना अलबलागुल मुबीन ए मितनु गासफोनी एगो माने तिबामी हम अल्लाह की ममाश तिबामी रसूलाया की ममाश फइ तिबामी एकम फुरगस्ती फिनम फइ तिमन रसकलांगे रसूला हे मितनु का रसूला निस्बत करवा फनी एकलांगे जात माने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए अल्लाह एनम सलगोन मेंगे मिरेगे मि तफसीर उम्मीदा आयत का मीननी तिबामी होंगे रसूला हे माने कि मिजे रसूल एत्तो मी ओलेनी नो दैट एगुत माने एमाने नु एवसादे मयमा तिमरस कदांगे रसूलागे मच्चन ओइक्कन कशवरी बयान वेගෙන්වා ඉව්වෙුමේ माने कि फोर को दिफो हे माय अल्लाह मिदे गोत निस्बे करवा माने किरत कुरान गोत कि आयत गोत गेन्නවා फेवनी हालत बयान को देवुम फा एकदेगे फानवि कि फोनु विफरात बदार अल्लाहगे रसूल ए माने कि कोम फरात कुन तो फोनुनी एकदेगे फान रसूल गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमिमा एकदांगे बयन हालत होगा एकदांगे एवनी निस्बे को माने रसूला निस्बे करवा फणी एकदांगे एई फोनुवि फरात बेलि अदि फोनु वेउनु फरात बदाला इरुगा आहारमेंगे रसूला एत माने अलगोन मेन्ना माने इंसानुन्ना एत नो अलगोन में उरिया मेंगे माने रसूला गोतु एहिमा माने अननी तिबाम रसूला है मी देखो तो निस्बे भी कमुगा वीनम सही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल माने मी कुरी मूसा के फाना सवाल करे उन फदान मी को तो बनु इस्राइल वनी तफात कंकम के मूसा के फाना सवाल दनवा फमी के तफसील और में कुरी इंगजे बयान में है मी कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल है मी कुरी मूसा के फाना सवाल करे उन फदान मूसा के फाना सवाल कुरी कोंबैतो बनु इस्राइल मी होनो तो यहूदी ना तो एमी हम में ए मिमियों कोफावा कांत कोफावा सवाल तका मिकंकम गवाह का बकरा सूरत के अलगुन में मियार कुरीम में सिंगज और तफसील को जब तुम्हारा दिल को बयान वेगे हिंगल जे मिसाल गेरी कतलाश है वो नहीं को मिसाल को कोंकुले गरी मिसाल गेरी तो क्या वरेगे क्या उमरेगे गेरी तो दैट एनुवे सेकी के कंकम के बयान में हुमानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला धन्यवाद तो बाई खाता के गोस वेगे तो मन्ना सलवा बावा लवाती एकमा बयान में हम जेगे इतुरु एच्ची संगे बयामी हुवानी यदि दन्नवा एगो तगो सेकी की कंकमा बयान वन एगो तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करवा फे लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहर ए मी बयान में दिफवा एकंतन एई फालुगा आहार में अल्लाह देखिफुम दान देन आहार में कले फान ईमाने नुवान ए बयान में देनी एकले फानो के माने अरिहुगा कमका ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान में दक्कवा देवुंगे दे कलांगे देन्नेव हदीस बयान में बोले फावे इजल्लना इलाहन कमालहुम आलिहा सूरत आराफ का माने एबामी उन इलाहुन तक वाफला तिममेन नबस इलाह लव्वा देवाश एमा कुरी बयान वे गोस्वान एबामी कड़हुरस को नारो एबामी फेननी बया को एबामी को बुद्ध तक अलगों कुरात ए फेनुनी एबामी वनी मी मी एबामी उन इलाहुन तक वा गोता तिममेन नबस इलाह माने दक्कवा देवाश ए गोता अलगों कुरात बनेरो एबामी ए सलाम को देववा फरक्कातिर कमाई की गेन्नेवी दत्त फिरौनु को नुबाकम सलाम करवा फे गेन्नेवी फरातक एबामी बेन मेनु अलगों कुराकश एत हेमा मिफद एकी कंकम का एबामी सवाल को एदी दन्नवा फनी मूसा के फान हेमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यंगवने हेमा मूसा के फाना ए सवाल कुरेवुनु गोत तिबामी बेनु वनी हिये तिबामी रसूला सवाल ए गोत कुरुमा
ومن يتبدل الكفر بالإيمان معنی کافر کم ایمان کم بدل کرا میها دناش همان ایمان کم بدل کرنی کوچکتو کافر کم එබැහි ඊමාන් කම්ගේ බදලුගා කුෆරු හොදා ගන්න මිහා දන්නාශ එම් ෆකත් ضل මානයි ෆයි එමිහාය මගු ගෙල්ලිජ්ජකම් කෂවරි සවා අස්සබීල් එබැහි මගුගේ මෙදේ සවා අස්සබීල් මානේ මිසක් මගේ ගිනර් මගේගේ මෙදු දත් මෙදු මීගේ මානේ කෙෆද මිය කෙවණි මගුගේ මෙදු මගුගේ ෆරාත ජෙහිෆ ඒ දමුන් ගොස් එම් ෆංගොස් හදාකු ගෙන්දා ඒගොත් adi mauge effaratu gawa magutaka carriers nate fada mi kewani carry vefa emihaku ewani ema kuriga bayan ve goswane mi fatiha suratu ke tafsir ga ihdinas siratal mustaqim hem allah subhanahu magi sida wegen wa mage ema e mane goti emagun den emihaku effarata madwonu jem fashafiyam den ehonna goliya konda fadani nate gos emiha gos narake adi mada vettigenna mai allah magi emme माने एमे मगे एम मगु ए तिबागे मच्चवणी ए मौगे मेदुम कुरियद्दियो ए मगु गेल्लुमु एक्किबाव मट्टक एम अबदुस मगुगे मेदुगे होरेवेतो मसक्के मि कोरंजने कोम्मे सेफराता गो सियाम अने फराता गोस गेल्लिगे वेट्टि मि माने मगोलिगे हिंगा दानक मट्टक मियायतुल बे फायदा तक बा फुरतन फायदा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिन सवाल कुरमा मेदु इनकार करे एम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगोत सवाल कुरुमि वणी मना कर अल्लाह मियायतुगा मा अल्लाह एवनी सुवालुगे गोतुगा एकम इंकार करवा दत मियायतुगा मा अल्लाह एवनी सुवालुगे माने सुवालगे गोतक एकदांगे एवनी इंकार कर माने कि तिबामी हूं बेनु वनी हिये तिबामी हूं रसूलाया सुवाल कुरम मूसा के माने एक कुरीगे मूसा के फाना सुवाल कुरम फदा एम सुवालगे गोते एम मिसमितनुगे सुवालुगे बेनु मकिए इंकार करे मिगो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमानु के हिंगादिया हादिसा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी बेकलन में बयान करवा में अने बयान करवानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज के अलुकम फर्द करवाफी फर्द कर एवा को तो बयान करवणु हिंदुगा एतन बेकलक में दन्नवानी कोम्मे हार को हिये दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एविसच्चे खलीफान विदाल अनिकावेस कोम्मे हार को हितोय ए खलीफान एविसच्चे खलीफान हदीस फुनु करवा अनिकास में सवाल करनी मी माने के माने मी कोन का सवाल करनी कोम्मे हारकु तोय देन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजफु करवेवी तिमन खलीफानो मी माने की आय के विदालुनक तिबामने कम कुलदाने नोवाने किने तो कोम्मे हार कुलदाने मोने उमरुगे फहारो सुदगु वेकी नत एमवीमा माने की कुलदाने नोवाने देन या की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफदान बयान करवेवी ज़रूनी मा तरक्तुकुम फ़इन्नमा हदक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाहिम माने तिमन कलेफानु तेबायमु दूकोल्ल विगत तिमन कलेफानु दूकोल्ल भाषा तेबायमु एक माने की मुराद कियई तिमन कलेफानु बयान को दे विगत इतुर तिमन कलेफाना सुआलनु करबवा दूकोल्ल भाषा फै हमकशोन तेबायमु कुरीगे मिहुं हलाकु गेंदी एबायमु नबियुना सुआल तक जिनकुमुगे सबबुन्ना एबेकलुना इख्तिलाफुमुगे सबबुन एमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवा के वानी बयान करबवा हे कुरी अलम बिस्ना वालवा यहूदींगे हालत एबाम किने तो मूसा के फाना सवाल को फमसादा का गेरी कतलु मुग हादिसायन अलगुन बिस्नालीमा अलगुन मैंने देह को देन एबाम सवाल कुरु एबाम गिने को फवा मिंवर एके सबबुन गेल्लुम भी कुंबे कतो एबाम ही होना दत एबाम एमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एगोता बयान करबी मिदेन गितुना एकंकन एगोता सवाल नुकुराश एहन कम गोवनी ना मिसादा का कोम्मे हारको मिसादा का मिसा हज फर्दु विनमा अलगुन मैंने देवेने तो नु देवेने दत එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එවනි යලුකන් එවනි උම්මුරුන් එෆහර එවනි වාජිබ් කරවා අදිවස් හදීස් ෆුල් කරවා එහෙම මානේ කියේ නිකම් ඉස්ලාමලවා බනු ඉස්රායිල්ගේ මීහොන් එබෑමි හොම් යෙදෙන් ෆෙෂි එක ගෙරීගේ කුලයකි කොබා නෝද ගෙරීගේ මිසා උමරකි කොබාත එහෙම සවාල් කරවම ෆෙට්ටෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒගේ උගුබාතේ ගොතුන් කිනේ මෙහෙ දෙවි එකන් කනක බයන් කරවම ෆෙට්ටේ එකලාංගිස් ඒක සෝබුන් අසු උඳගු වී එයි එබෑමි හොන් එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එක මුමිනු තකුන්න මුස්ලිමු තකුන්න මේ බයන් කො දෙවවනි ඒකට සවාල් නුකුරාෂ් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒකට සවාල් කරවම ෆට්ටාෆ් කම ගෝනි නම එකලාංගේ ඒගේ ඒකට සවාල් කරව මානේ කුරාති ඒක උබා දෙවෆානේ හැම එෆදා මානේ යහූදීන් නම් එකන් කන්දත් එක්ක උඳගු වෙකින් එදිය ෆදා
ham maana egota wegen hiyadan hadis fu qurawafe inna a'zama al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati maana hama kashur muslimun named emme bodu jarima hinga mihaki haram nukorawa kamakamed suwaluko emiyak suwal kurumuga sababun ekamen haram korevijje mihaki මේක මානෙක කොබාතෝ එයි කමෙන් ඔති දූ කුරේෆා ඔව්වා මිසාල එකම් බයන් මානෙක හරාම් කමෙක් කමුක වණිනම බයන් කොද්දෙවාන බයන් කො නුදෙවා කමුක වණින මේක මානෙක කියයි හොද එහෙම වෙජ්ජම් දෙන් අයිස් රසූලාගේ මානෙ අරි හොගා මිසාලක එවෙනි කමක හරාම් කමෙ තො වෙනි කමක හරාම් ඒගොත සුවාල් කුර්ම කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වරබඩ නුරුස්තවා කමෙ එහෙම වෙජ්ජ කමුක වණින එෆද මිහ ඒගොත සුවාල් කරොම් ෆෙට්ටිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු එකම උගූබාතගේ ගොතුන් එකන් හරාම් කරෝෆානේ එහෙම වෙජ්ජියාම ඒ මීස්තකුන්න ලිබේ වරබඩු මේ මානෙක එකද උනාට ඊතුරු තක්ලීෆෙන් එජෙහෙන් ඒ හරාම් නොකරවාච්ච හරාම් වෙගෙන් දියු ඒ එමිහා සුවාල් කුර්මගේ සබබු ඒ කුරින් බයම් වේදේ ගොතන් හම අල්ගොනමෙන් බනි ඉස්රායිලුන්ගේ හාදිසාතකම් විස්නාදීම එක වර රීචෙන් එබ තසවුර් වේබ දතයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බයන් කොද්දෙවවා ගොත ඛිලාෆා ඒ ගොත සුවාලක එක මේ මානෙ උපද කන්ත කුරවා කම ගවණින මේ කදාංගේ වෙස් මිස්තකුන ගොත උදගු ජස්සවා ඒ එබෑම උගූබාතගේ ගොත යත එබෑම ඉම්තිහාන කුර උමට්ටක එකන් කමුගේ තෙරෙන්න වහී බාවාද එහෙම මානෙ එකන් ගන්නන කොංගිරක තෝනන වහී බාවාද වුණු ඉරුග දැන් මිහාරු දෙන් ඉතුරක සුවාල් කුරේ හරාම් කම හලාල් එනවා අදින් ෆදා හලාල් කම හරාම් වෙස් නොවන් එහිම වහී බාවාද වුණු දවස් වරුග අවති අල්ලාහ් කමකන් අමුරු කුරවන්දෙන් නොත නහි කුරවන්දෙන් කංකමාමෙද සුවාලු නුකුරු ඒ මානේ කීයි අස්ල කීයි කංකන් එයි ආමුක මුලේ කන්ත මානේ කී ආමුක බේනු කුරා තකෙච්චා උමිගෙන් ගුලේ තකෙච්චා හුරියා ඉච්ච කීයි හලාල් තකෙති එයි හරාම් කමුක වණිනම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවවානි එහෙම ඉතුරු කොම්ෆරස් කෝ මීති හලාල් තෝ මීති හරාම් තෝ ඒකට සුවාල් කුර්මේ නැක්කම් දෙවන නුකුතා කි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගින සුවාල් ත කුර්මකි යහූදීනා වතරවා කමෙක් දතු ගින සුවාල් ඒකට කුර්මකි තිමුන ෆාදාකේ මස්ලහතෙන් ඔවගේ මෙනුයි සුවාල් කුරුන්ගේ එකශීවම්වා කමේ නෝක එහෙම සුවාල් කුරායරුග හගීගතුක වරබ්බොඩ විස්නන් ජේන හාස ගොතෙග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාගේ දීනෝගේ කංකමා මෙදුව සුවාල් කුරායරුග මානේ කොම්මස් කාල මක්සද බේනමෙන් ඔයගෙන් සුවාල් කුරන් ජේන එනස් බයි මිහුන් මිහාර උලේනේ නේත මීහ එනකි කිහවරගේ මිහෙත්තෝ බෙලුමට්ටක සුවාල් කුරාමි ටෙස්ට් කුරාමගෙන් බුරණී කීකේතු එන ජවාබු සිංගේ හුරියාච ඉගේ රුගවස් हम बुरानी की के तो बदम बिके सवाल कोरा फराय एक माने नो के मिसाल कमी यगिन कुर मट्टका सवाल मिसाल नुकुरा शके एनम अस्तु एन मकसद की ये एकम माने के एक बेनम के जवाब देनी किने तो बला एकंत तकुरा एफदनियत है मिसाल का कमे दिमावुम एकम कामे सवाल कुरमा कियवा दरिवरुम सवाल कुरुम फद मसलहा मे माने की फद मसलहा तौगा सवाल कुरवेन फद मसलहा तौ सवाल कुरवेन එච්චනේ කමුග වණිනම් එකමුගේ කොබාතු හික්මත කී එකන් කමන් සුවාල් කරවෙන් මියා ඛිලාෆ මීහෙගේ කිබාගාවා කමෙන් හෝදුමා එනම්සා කීකේතෝ බුණානි කිහා වරගේ මීත්තෝ මිකංක නුවත කංකන් හෝදාගෙන් එක කොණෙකක ජෙස්සුමට්ටක සුවාල් කොන් හිදුම කීයේ හුතුරුකම් බොඩුවේගෙන් වාක මිසාල මීන කිබා එකදි හෝදාන් ගොස්ස අනෙක හොකාරේ ගොස්ස අහාෆා මේ මිසාලක ඒ මිසා දිමාන වෙජ්ජියම් ආකම එනබුණිය හෙන්නේ දත් එක මේනබුණි අනෙක මේ මිසක අනෙක දෙක්කිවා ගොස් අනෙක කාරි ඒ නියුනේ එක මේනබුණි මිහින්නේ මිගොත දෙත වාහකත දවුරු කුරුමා මේකංකම් කුර එම සුවාල් කුරුංග සායිගතක අදබුතකෙන් හුන්නානේ බයම් වෙෆා ඒ සුවාල් කුරන් ජෙහෙ ගොතක ඒ මිසාලක සුවාල් කුරවේ මිහා සුවාල ජවාබ දෙන්නේ සුවාල් කුරවේ ගොතක අදින් ෆදාන්ගේ ජවාබ දෙවේ ගොයි තෆාතුවානේ ඒකි මිහුගේ ඉල්මා හුරිහා කමක බලාෆස් එංගේ චිස්සා එකන් කම حالتا මිරක් බාර තෆාතුවාන් එහිම එකන් කන් අන්නන් හතර නුකුතා කි බනු ඉස්රායිලුන බදුබස් රද්දු කරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවනි බනු ඉස්රායිලුන එවනි බදුබස් රද්දු කරවා ෆේ කමා සුයිල මූසා මින් قبل එම එක මානේ මූසාගේ ෆානා ඒ කුරිය සුවාල් කරවුන් ෆදා කොම්බයිතෝ ගොත සුවාල් කොන් උරුනි බනු ඉස්රායිල් ෆස්වන් නුකුතා කි බනු ඉස්රායිලු මූසාගේ ෆානා තෆාතේ කංකමුගා සුවාල් දෙන්නේවමු එකමුගේ ගෙල්ලුන් කුරිමතිවි එබෑම හුන්නක් හම එගොත හම අල්ගොනමෙන් වෙස් එගොත ඒ සුවාල් තක් කුරා කම ගණින ඒ ගෙල්ලුන් අන්නා හවර නුකුතා කි ખાસ ගොතෙක මිරද්දුවනි කොම්බයකතු ખાસ ගොතෙක මිරද්දුවනි
rasul sallallahu alaihi wasallam zamana khassa kotek den egen algon menna negena mihar kudin bayan vediye gota faadata e suwal kuramani maslahaten oyegen mi ilmu ngel mattaka rangalu niyataka ekiga hawana nukuta ki iman kamuge badaluga kafar kon hoda mihunna badwas raddu korevun ehmi Allah subhanahu wa taala miwani iman kamuge badaluga kafar kon hoda mismi he mige terega hagigi kafarun wes shamilwane adi iman kamuge timmu fahuga kafar wami hum wes ege terega shamilwan debani hum wes ehni fitratuge saaf kammati awma fahu evani ka ema hagigi kafarun astu ebam duniya asfani fitratuge saaf kammati साफ कम्मती औमफ़ो के बैम वनी कुफुरु इख्तियार कोफ़ा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आस्पदा कोम्मे कुज्ज को दुनिया गन्ननी फितरतु के साफ कम्मती हदीस का वागुत हैबर नुकुता कि ईमान कम के बदलुगा काफर को होदा मिया को वनी मगफरी दिफका दत हिसाब में मिया को वनी मगफरी दिफका हामा कोरम कलां वही कुरान वाफे वनी फ़क़त दल्ल सवा अस्सबील අවර නුකුතයි කාෆර්කමුගේ බදලුගා ඊමාන්කම් හොදා මියකම් එවනි හිදායතුගේ මගු ෆනි මික ඉද කොළවන්නේ කුන් ගොතකත්තු එම් ඊමාන්කමුගේ බදලුගා කාෆර්කම් හොදා මියක එවනි මගු ෆ්‍රෙදි එම් වෙජ්ජයාමු කාෆර්කමුගේ බදලුගා ඊමාන්කම් හොදා මානි හොදා ෆිමියක එවනි හිදායතුගේ මගු හොදා සීදාවගෙන් වා තෙදු මගන් එනා එවනි එඹොයයිස් එහෙම काफरों की तेरे में मुस्लिम मान इस्लाम वा मियों एबामियों के काफरों के बदलुगा ईमान का एबामियों के हो जाएगा हमें को तो मुस्लिमों के तेरे बाइमियों वाले मुस्लिमों को तो गोले बो मफ होगा काफरों के माने की दीनों बेर मुर्तद वगेंदा मिस्लिमों बस नोन नुकता कि इंसानों ना मजबूर वगें वा कम दावा कुरामी हो ना रद्द देव एमी बाइम मियों अने कुरा दावा एमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी अलगोर में ना मजबूर कुरा वाफ मजबूर करो वाफ मिसाल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी कदो गदरुगा हुरिया कमे लियुवा वाफे तुमिंदा कमे करो वाफे वनी एकलांगे मिंवरु कुरेवी कमिकी अलगोन मेन्ना कुरेवेनी एकलांग इरादु मी वने नुकुरवा कमे नुकुरेवेने ए माने किए इंसाना मी वनी कोन कमे गतो इंसाना कुरा कमे कुरनी एना मजबूर वेगेन ए मिगो तो कबूल कुरा मिस्मी मिहार से बोले कोबाय दे मिसाल का अमल कुरमुगे बेनमकी एकलांगे वनी अलगोन मेन्ना वनी मिसाल का हेकों उड़े मिया हेकों एवलेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एने एगोय मजबूर करवा फाती आदम फिदा नुबैकों उड़े मिया नुबैकों एवलेनी अल्लाह सुब्हानहु तआला एकं तंगे कोता मजबूर करवा फाती मी हकीकतु गे मी माने कदो गदरुग मसला गन्ना मसले मी हकीकतु गे विसादे का रंगलु सहावा के नोमिकी ए सबब की यही वृतम कमकी इंसान इख्तियार गनु हुन्न कंत त हुन्ना मिसाल इंसान दुनिया गाऊ ए येने इख्तियार गोंड कमेन्नो एकी ये अलगोड़ में इब्विस मिया को दुनिया गन्नने की अलगोड़ में बेनु वेगेन्नो अजम फदा अलगोड़ में क्या हुद्दवी सही गेन्नो अजम फदा मिदुनिये अलगोड़ में दू मी मिसाल मिदुनिये दू को अलगोड़ में दा दियो तो मारू एवेसे अलगोड़ में इख्तियार वो कमेन्नो एकी ए वगु तो इससे होनी अलगोड़ में जहन दा मान के हिसाब मजबूर है दुनिया आउंवस में होती मजबूर आदि दुनिया दियोंवस में होती मजबूर ए नमस ए दे तेरेगा मी कुरवे कंतत्ता इदे तेरेगा हिमेने कंतत्ता एकंकम की यही इंसाना एकंकम के इख्तियार देवाफवा कंकं ये इख्तियार देवाफवा कंका हम अलगोन में न मिया तुम से कंगे बदे को दे ए एकदांग वही करवाफनी वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान माने काफिर कमं ईमान कम बदल कुरामी हदन्नाश हम काको तो एकं कुरानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो नोते एना अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिंवर फुलुग गा एना एकंत एगोत कुरान कमुगे बवे लियुवी फय बवे ए एना एकंक कुरान एति एकलांगे मी माने की फहु एमेहा कमे मोळ देनवडिगेम वाती लौहिल महफूज एकं एगोत लियुविगेम वनी ए एनागे अमल एगोत कं दानी एकलांगे देनवडिगेम वाती ए माने इनु एकी एने मजबूर वीकी एनमस एकलांगे कुरिन देनवडिगेम वनी एना औमुगे एना उफेद्दुमुगे स्मा कुरीगा इंसान उफेद्दुमुगे मा कुरीगा सेकला मोळ देनवडिगेम वे आ मिवेनी मीहकु वानी मिहिंकं एने इख्तियार कुरानी मिमौकं एकोत माय अल्लाह मिवनी एबामियों अमल एबामियों ना निस्बत करवा एहनु कमुगे वनी नम अल्लाह सुब्हानहु तआला देतो निस्बत करवानी देतो एहनु माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामियों गे माने कि ईमान का काफर कम बदल करवा कमुगे बयान करवानी एनस अल्लाह सुब्हानहु तआला मिवनी एबामियों गे कंकं वनी
ad nisbek korawwa he misaba merege mi bani muni Allah irad korwiya inshallah den gehigen ayat takage den anare badal kollani duai ka Allah subhanahu wa taala algon menna ekadange fotuge ilmu devevun adi hama fadam ekadange fotuga bayan korawwa fa gotan amal kurumuge tawfiq devevun subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh